Hagjing lagai Coppa Italia round of 16 happening ke Atalanta Persia ke Genoa. Haba pai shing jing lagai ke Atalanta kalau khor ke nam job. Hadien bagalala ban pelim ke Genoa da sau lanot. Hagjing lagai happening ke Napoli Persia ke Cagliari. Hagjing jing lagai baro artli ke Kenhon ke khai da Marsigol hadu bukot ke jing lagai. Badai ke penalti shootout ke Napoli kalau khor ke nam job hadien bagalala ban pelim ya ke Cagliari da kentai lapra. Hagway par kecing lakai Coppa Italia hapeng ke Inter Milan Persia ke Venezia. Hagar kecing lakai ke Inter Milan kalau khor ke nam job Hadien bagalala ban pelim sok ya ke Venezia da san lakaway. Hagar kecing lakai Premier League hapeng ke Brighton Persia ke Aston Villa. Haba pai shek kecing lakai ke Aston Villa kalau khor ke nam job Hadien bagalala ban pelim ya ke Brighton da sau lalai. Hagjing lagai hapeng ke Leeds United Persia ke Chelsea. Hagjing kecing lagai ke Leeds United kalau khor ke nam job Hadien bagalala ban pelim ya ke Chelsea dan lai lakaway. Hagjing lagai hapeng ke Nottingham Forest Persia ke Wolf. Haba pai shek kecing lagai ke Nottingham Forest kalau khor ke nam job Hadien bagalala ban pelim ya ke Wolf dan shikulanot. Hagjing lagai hapeng ke Liverpool Persia ke Sunderland. Hagjing kecing lagai baro artli ke Kenhon ke khai da Marsigol. Hadu bukot ke jing lakai baria ke gol pada khat jong ke Liverpool ya ban Thep leng ba ke ungol jong ke Sunderland haga menit ke baprap the way. Haga way par ke jing lakai Premier League hapeng ke Arsenal Persia ke Brentford. Haba pai shak ke jing lakai ke Arsenal kalau khor ke nam job Hadien bagalala ban pelim ya ke Brentford da Arlanot. Baria kini ke Argol jong ke Arsenal ya ban Thep leng ba Merino bad Usaka. Baleng ba ke jing job ke Arsenal kadang peteng ban bad ya ke Kerdan ke Bengkong. Haga mit ya khen point nagi khat sau tali ki jing lakai. Haga jing lakai La Liga hapeng ke Athletic Club Persia ke Real Madrid. Haga nagi jing lakai ke Real Madrid kalau khor ke nam job Hadien bagalala ban pelim ya ke Athletic Club dan lai lanot. Bar haga nagi jing lakai Mbappe uli ya ban Thep Argol naga benta ke Real Madrid. Haga jing lakai Brasileiro Serie A hapeng ke Juventus Persia ke Santos FC. Haba pai shak nagi jing lakai ke Kenhon ya lakai jong Neymar ke Santos FC. Kalau khor ke nam job Hadien bagalala ban pelim ya ke Juventus dan lai lanon. Barhag ngi jing lakai Neymar lo ya ban Thep lai gol nag benta ke Santos. Baleng bag ngi jing job ke Santos FC kadon kam satang shipon banne ke Brasileiro Serie A ke samai ke banwan.